Otac Momo je bio oksfordski duh, on je dobio stipendiju Oksforda, a činodejstvovao je preko 50 godina u Kotoru, što je nevjerovatan podatak. I to je upravo ono što je govorio apostol Pavle kada je, ako ne griješim, dakle, savjetovao svakoga da ostane tamo odakle. U eri, dokoliko juče, do prije korone, dakle, svi su bili infisani putovanjima, idemo na Bahame, idemo na Kubu, idemo na Bermu, idemo, samo idemo. Znate, mi koji smo predavali Odiseja u školi, znamo da Odiseja determinišu dvije sile. Pod centrifugalom koja ga baca 20 godina, 10 godina ratuje u Troji, 10 godina pokušava da se vrati, je poznatiji od druge sile koja njime takođe upravlja, to je centripetalna, da rodnu itaku uopšte ne napušta. To je upravo ono što je uradio otac Momo. Otac Momo je mogao da predaje na Oksfordu, a on je zapravo, dakle, ostao tamo odakle, čime je u mojim očima još više porastao, jer se nije polakomio, a rijetko ko. Ispitajmo sami sebe, da li bismo mi, dakle, se polakomili ako nam se već ukaže prilika da pođemo na neko tako intelektualno mjesto, da upoznamo ljude poput nas. Ispričati, dakle, sa oksfordskim umom je bilo ono što je obilježilo dobar dio mog života i što ću pamtiti uvijek. Pričati sa oksfordskim umom znači da se taj razgovor razlikuje po dubini, po raznim dimenzijama od priče sa, uslovno rečeno, običnim čovjekom.